dan baru datang. Lama tak jumpa. Tuh, itu orangnya tuh yang pakai topi biru. Itu Zai. Itu Zai, itu komando. Ah, polis. Ah. Halo? Turun bang. Dan juga gitu lagi ya. Apa sih doon gilak ya. Ini yang punya bos, YouTuber Ahong Sipit. Setia pedang kamera. Siapa? Ada siapa? Jangan ngapain? Nih guys, seperti apa ini? Seperti tapai. Kamera bun. Kemudian nak kamera. Ya, lepasan. Hambatan baru. Sejoli senjata palak besi tuh. Bukan cuma nyekon gitu doang. Jalan mat. Jalan ban geser dekat jaring beuna pal-pal no. Ada. Aduh. Anu narik kakak cek, kakak di kanan nih bu. Kamu tak kebun, kebun nyucuk boy. Nyucuk. Ini bongol tak baju ni.
Kada lagi menglah. Dengan mengutap pala aja lagi meng dia. Dia. Pengrabut komando. Itu enggak bini lah. Pensiun situng dan Jan. Ya seanyar. Masuk dikit Mas, ada aja Mas. Kalau masuk ada dikit gitu. Ini berjalan. Terus. Ini berjalan. Kok dulu. Ambulu. Bola. Awap. Kuni. Kami di kita, singa ketelo boleh kah? Singa ketelo kita ni di nak kok dicok. Oh, no. Ini benar coba nih, teman. Bangga ya. Ini dia tekor wah bulu sana ya. Ini le. Ya pu botak ini. Botak ini. Anu. Satu minggu sekarang. Parabot sih, Bos. Komando nih, Bos. Senggol dong. Wawancara ke parabot tuh Arya. Ano nom? Di dito ka man dito nom. Ano ya. Yung sino? Yang watakuan. Tagpo, papato jo. Papato ba di ko din na. Nindo dino. Ari ko pinang ngalila. Jadi biar sun ari kiring ko ya di nga ya. Bisa buat ada jagung ini. Basta ya bodo. Ya. Tengok. Mandi le juga. Boleh.